jiyan bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve. Divê em ji pirsan تەماشەوانێ خانی تیڤی دەماوە خۆش بە هێویدارم ڕەوشاوە باش بە divê xelekê de ez ê hewl bidim dîsa hinek mijar û bûyerên Rojava Kurda hene şîrove bikin ka em binerin çil piştvan bûyerê han heye. Îro roja şemiyeyê 24 çileya pêşîn sibe eger informasyonên nû yan bûyerên nû rû bidin ew dimînin ji sibe re ez niha li gorî tiştê ku heyî di medya Kurd di medya cîhanî de belav bûnin derbarê van mijarê hanê de ez ê li ser wan biaxivim. Dema ku ev xelek were belavkirin roja sêşemê dibe ku tiştên nû biqewimin yan jî informasyonên nû derkevin berê mesela û berê şiroveya bide deverekî din. Niha em şirove dikin. Em tiştên qetî nabêjin. Tiştên wilo yeqînî sedîsed çi ne lê şiroveno xwe dispêrin agahî xwe dispêrin informasyon xwe dispêrin hinek ezmûne û tecrübeya siyasî jî em biçin mijara xwe ya yekemîn bûyerên li Parîsê rûdan. Ji bo bûyerên Parîsê me berê li ser tevna civakî Facebookê min nivisancî sersaxî dîsa ez dubare dikim ji bo malbata kesên ku jiyana xwe ji dest dan û şifa leztirîn dem şifa ji bo birîndara dixwazim ev bûyera hanê bûyerekî teroraneyê qirêj pîs e li ser hemû asta. Yani kîl pişt wê bijî bavê mil pişt vê bûyera hanê bijî bûyerekî teroraneyê yani kîl pişt wê bi sebeb çi bi bingeh çi bi plan çi bi bîyerekî qirêj û terorane û bi tundî mirov şermezar dike. Ev yek em jê xelas bûn yani. Di do hinek tişt bala min kişandin yani divê bûyera hanê de ku 2013 de li Parîsê dîsa bûyerekî terorane qewmî sê jinên Kurd bûn qurbanî. Di nava her sêya de yani Sakine Cansêz yeka ku ji damezrînerê PKK'yê ye û kadroyekî pêşeng di tekoşîna jinê a seranserê Kurdistanê û di nava PKK'yê de bi taybet û di gel di jinên din jiyana xwe ji dest dan û lê ev helwesta PKK ne bi vî rengî hanê bû. Yani jinişka ve me pirsî me ji hinek welatparêzên li Parîsê dijîn 2013 gelo windicî de we rabûn ser piya û meş û çalakî û protest û
ودنيا خراكرن قلنا شكلو تنو لي دبي بويرا هاني ده هما يعني بلكي ساعات جي درباس نبو بحزارة كس ولو جفيان وروجا بشتي ويجا ديسا بككي خلقي شان باريسي ودبكو ومسألة ايدي دوباره ببوش خو بككي وابو يري هاني تزانو چوا استثمار بك توب کرنا خلقي جواندنا خلقي ولو بفي شوين زو ولو بالا مكشان تتوقي ولو مسألة حاضرة يعني حاضريك ده هي يعني جبر چیز به مثلا دیجم بریده مکی لآلمانیا هن کوملو سازیان پککی هاتن گرتن پککی بانگ لگل کر کرابن و هلوست بدن دیار کرن و پروتست بکن و بریارا هانه بریارا آلمانیا پروتست بکن نظام شرمزار بکن يعني 500 کس درکت باورم لفرانكفورتي بو يعني لألمانيا بو يركي ببيرنجي هاني رودا بانگا PKK اللي برسبا قل نهو وبر ألمانيا جالية اكونومي وجالية جماوري يعني سي 4 قات 5 قاتي فرنساي شوال فرنسا ولو نشكي وببيرنجي هاني خلق جویان وچما د بویرا ساکین جانسس د يعني ولو نجویان و في حلوستا ولو ديركت ولزقيني و بي شوي هاني جماورين PKK حلوست ندا جي برسي خالا برسي ولو دلبين يعني اف چوا في مسألة هاني چيو دو يعني اوه کسی ایدیشکار ده چو خود تسلیمی يعني پولیس ویدگره دبیجه نجات پرستم ده دنیای ده چی نبی کسک نه نجات پرست بشیش خور نابیجه نجات پرست دبیجه کسک هی یکی کاری تروری بکو بیج ولاس تروریستم ناوی ناوکی دن لخوا بکه نجات پرست بجیوی ناوکی دن لخوا که يعني شیوه یکی دن خوا بده دیار کرن خوا نابیجه بی ولا از نجات پرستم و از نظام چو خوا بده ناسكرن يكي يعني 5 سالي بانا ما يبغوتنا 45 سالي 30 سالي 35 سالي دوي سينيوري يعني دش 6 سال هفتي ني سينيوري هفتي يعني وني دي يكي بفيرنجي هاني وراب في شاركيا هاني دار بخ آگاهی گهشت me ku ev kesê han diçû komelêjî ew navenda çand û hunerê a Ahmed Kaya yani çûyî wê derê jî hazir jî bûye xelk wî dîtine çûyî û hatî çend cara çûyî û hatiye yani ji ber çi kapçirengî haziriya plana ew ê dike yan jî ji bo ku werê diyarkirin ku viya evî kesê han vî nijadperestê han vî terorkarê hanê bi rastî xwe plankiriye bûyera wî û êrîşa wî plankiriye ev jî ciyê pirsê yani bûyer û em şirove dikin em ser daxivin 4 berî PKK daxuyanî derxîne min dît û vegerin li malperên internetê binerin daxuyaniya PYD berî a PKK'yê malperên apoçiya binerin Hawar News Fırat News û kîbî yani daxuyaniya tevdemê û a PYD berî a PKK û bi tundî şermezar dike û bal dikişîne ser tirka dibêje Tirk li dûvê mesela hani berî lêpirsîn berî hemû tiştî yani hîna Fransî behsa tiştekî nekirine Tirk tawanbar dike ev jî yani xêr yani PKK bi hemû hêza xwe û medya xwe û hevalê xwe qeyne yani ji PYD wilo lawaztir e PYD cî di beyan belavok daxuyanî derxist û yani ne guman tuhme yani dibêje Tirk li dû meselê ne piştre zibêr Eydar û keneke û daxuyanî wilo derketin lê a PYD zû derket
جي يعني بلام مكشان براست يعني بيدا ولو تدقو قيد أخواني أو حاضر بول بندا أبو يري بول درجة بلاغ بكن يعني دیسا پیوه گریدایی نها کرد قربانینه کرد ایریش لسروان هاتی کرن دوار بیج والا فرنسا منه پاریز اف درو فرنسا نپار فرنسا ناز دکه بنرن فرنسا باريس لندن برلين بروكسل وامستردام حمو پایتخت حمو دولت اوروبا و یکیتیا اوروبا واشنطن ده ناوده دزانن ناوندا چانده و احمد قایا ناوندا چانده احمد خانه ناوندا چانده موسى عنتر ناوندا نزانم چاند و هنری یولماز گونی همو سازی و دکانین ریخستنی ای پککین دزانن پکک بناوی چاند و هنر و کومله اکی وکه ده هندره کومله ده غرفه تاریح هنو حبسی هنو لشارلغوا کومله اکی ولو چه کرنه لی پکک ده چه کورسی پرورده جبو کادر و خباتکاری خوره چه ده چه دیک بر بلژیکا و جا هر کومله اکی جی حبسکوی هی جارنا کساته دگرن و تیر آدوه لچاندا احمد قایا بخوا هنه کس کردن قامپانیا ندانه یانجی روزنامه وان نکرینه یانجی رخنه کرنه برن وان ده هندره کومله دل خلقی خستنه ریخستنا پککی لفرانسا و اف آگاهی جورج مرگه هاشتی یعنی ده چاندا احمد چاندو هنری احمد قایا چاندو هنری ناوند و کوملا چاندو هنری کرد درباسی بزوره درباسی بونه و هنرا پککی دلیدانه و پوز و چاف خوین کرنه دیتن دوی هندره و کوملای هانه ده اوروپی زانن پاریس زانه دولت فرانسی زانه جد بيجن والله دولة فرنسا معنا باريس جيريشن اولو مغدور وقرباني وربند دن ديار كرند نافا رايا گشتيده نراسته ايكو رژیما PKK ل روجاوای کردستان د پاریز فرانسایی برنار کوشنر هرو درو لوی دريه ودماكو دشو قامشلو هلبت سبري اوكشي دبينه برپرسه PKK شلوه دره دبینن سلاح فرانسی شی جوان ردشه آلیکاریا مادیا فرانسی شی جوان ردشه افچ دره و افچ بیبختیه یعنی د جوه چاغیده جه 2013 حتی 22 اف 11 سال دو بویر تنه ل فرانسا چه بوی لدجي كوملا وسازي وكساياتين PKK كدن شت وقت تطبيقي سبينيرو ايفاري ايريش لهمبري PKK هينا لهندري فرنسا نراسته يعني افدر وهاني نراسته او كادرا PKK كو جباكوري هناك آگاهی بيجن يعني جباكور جهاشتن ما افينا قوي كوج هرما بوتانه کا شرنخی کا جزیره کا بشکی عشیره گویان هیه کجیانا خوش دزدا کادرا PKK يعني ريخستني بول حتى روجا ايلو دنا خباطا PKK حتى بلجي انا خوش دست بده دنا خباطا PKK ده بو يعني چواولو چه بو بيار بچرنگي قومي يعني براسي بمشو بگمانه لگوری ما نه دولتا ترک امدکاری خوی شر دکه و ج فرانسیا جیر گوتی و ج امریکیا جیر گوتی و ج روسار گوتی و ترک درباسی ببن اف قرابالغ و خرجرا ترکا و اف قفخارن ترکا نو راحت صار نابن ترك نها دخوازن ورن حريما كوباني عين عيسى من بجيوان بتفايد ديسا بقين نعبدو وسري كاني وفي حريمي هاني
رو آوای فراتی ام بوی بناو بکن ویتیخ بن و هنک بش جرو جلاتی فراتی ویتیخ بن کنترول آخوا و بردوام بک يعني اگر بسر بك بسر نكذا مثلا قدنا لي بريارا تركا بلان تركا هي دوی واری هانه ده هي PKK هول ده بچکی وی پلان هانه درنگ بخی يعني و خوب ده دیار کرن کو قربانی و ظلم لیتی کرن لسر اوروبا بو يركي ولو مزن لازم يعني تشتكي ولو لازم يعني وكي احتمالك از دبيجم يعني وكي شروع بكرن كو از دخم دنا چارچوبه احتمالاتا كو ممكن PKK تشتكي ببيرنگي هانه تشتكي بو يركي ولو باريسي جبوكو كرد وكي مغدور نتني كرد PKK ينجي روجافا وكي مظلوم ومغدور ورد يار كرند دوي چارچوبه هانه ده و يعني پێویستی بچێ هەیە بۆ یەرێکی ببیرەنگی هەیە ینی ڕایە گشتیە فەرەنسی ڕایە گشتیە ئۆروپی ji çep heya rast hemû yani bibin alîgirên rojava yan jî sîstema rojava û hebûna PKK di hindirê rojava de ev ihtimalekî li gorî me yani mumkin e PKK tiştekî wilo li dar bixe mumkin e mere vî ihtimalê hane دور نخه اری مر احتمال ترکا جیاره سری سدی سد یک بشی ترکا تلیا ترکا ده مسئله ده به لی مر آلیه دنجی بنره مر آلیه PKK جی بنره به تایبت دما کو بری دمکی محکمه اوروپی دعوه PKK استنافه PKK جبو کناوی وش لیستا تروری در راکن قبول نکر رد کرن yani كنا ريخصنا PKK هنا ريخصنا teröriyye bu yereki ببيرنجي وبهله يعني بتشكي جالية معنوي جالية سياسي هيزا PKK دنافا أوروبا دنافا اعتبارا PKK وكي مغدور وكي مصدوم وكي يعني ريخصنا كي ظلم لهاتي كرن دنافا رايا گشتيا أوروبي ده ev اعتبار ولو چه ببه دیسا پیوستیه بو یرکی بیرنگی هیه ev احتمال هیه دوی دما داوی دبان چند ساله داوی ده کتله PKK لهندره اوروپا ده ایدی ولو صار ببونه ایدی نما باوريه و نه به PKK دهات و نه به yani بریاری رخصنه پیکنه ده آنین پیوستیه بو یرکی ببیرنگی هیه جبو دیسا ولو گرم ببن انرژی بستینن تيك بن غالب وتفكر في منطقة هاني حركته كي رح وتين دي صافجر جودة رخصنا PKK وكتلة PKK تندري أوروبا ده أفهمو أز بيجم احتمالا أز نابجم قطعينه احتمالا كو سبه دسبه سيس بكاوي شدر كيف الميداني اف بيبو يرين باريسي براستي از نزانم تشتين سبه جسبه رانه لي مرد كاربيجو كو اف ايريشن لهمبري بوليسا حتى انها سي بوليس يعني لغوري آگاهي نوچيان بلا بونه زيدي سي بوليس هاتن بريندار بونه خسار ضرر و زیان جی چه بی فرانسیا ل چیجی دوی واری هانه ده یعنی کرد دوی بویر دوی يعني راكسيونا هاني ج مظلوم بو ظالم يعني خلق نابجن PKK خلق بيجن كرد اعتبارا كردا رشد بي يعني تشتكي نباش بو يعني تشتكي پر كريد بو پر قريج بو و إليشا ترورانا لرودا راكسيونا قالوا جماورين PKK جي نا راكسيونا كيولو بعاقل بمنطقو بركو بيك بو يرد زك هفده جيه برسو قمان ومشو موراني براستي
وی درباری ده ذکارم وی بیجم دلو که هند شنیدن رو yani derkevin holê girêdayê vê bûye rahanê mere karibe carekî din li ser wê biaxeve. Em biçin mijara din. Jinişka ve serokê yekîtî niştiman yeneke Bafil Celal Talebanî hatî Rojava. Wê tu bi xêr û xweşî hatî. Wê tu bi ser û çavê PKK de hatî. Heval Bafil hat Rojava, hat navenda Qesedê û li we foto jî dîtin û nûçe jî belabû. Wî jî li ser Twitterê biaxivî û Mazlûm Ebdê jî li ser Twitterê axivî û bi vî mintiqê hanê bi vî şêweyê hanê jinişka ve ev jî yek ji bûyerên ku raya giştî a Kurd pê mijûl bû. Li gorî me ku tiştên li dû vê mesela hanê hene. Min nûçe jî xwendin li gorî nûçeya behsa yekîtiya netewî ji bo Bafil yekîtiya netewî hatî ji bo yekîtiya netewî yanî yekîtî niştiman nema yekîtî niştiman. Ez nizanim çi ji yekîtî niştiman maye. Yani tê bîra we di heftê û pênca de 1975 Celal Talbanî yekîtî niştiman li Sûrî çêkir dibin bask û ban û alîkariya rejîma Hewda Sedrê hinek grûp û rêzên hêzên siyasî bû. Grûpa Nêşîrwan Mistefa hebû, grûpa Celal Talbanî herbû, Fuad Masûm Zamşkur hatibû, Ömer Şêxmûs êdin ji Amûdê hatibû û di nav de yekîtî niştiman çêkiribûn. Yani yekîtî niştiman ne partîk tenê. Yani qevdek, gurzek rêxistin û partî û grûp li nav hevdû de cemaetên siyasî ji xwe vê rêxistina hanê çêkirin. Niha çi jê maye? Ev yekîtî niştiman çi jê maye yani? Nêşîrwan Mistefa ji xwe jê hereketeke din çêkir. Gelek kesên din jî wilo jê qut bûn. Nizanim kê jî yani belkî ew Partiya Sosyalîst ê zehmetkeşan jî din berê di nava yekîtî de bûn jê vekişiyan. Yani tiştekî wilo ji yekîtî evê berê girêgirên yekîtî niştiman jî gelek hez ji wan mirin yani. Berhem Salih gel di yekîtî de yî get derva yekîtî gedindirê yekîtî de yani rewşa wî jî wilo nav hevdeyî û berjewendiyê wî çi bixwaze li gel yekîtî be li dijî yekîtî be bi vî mintiqê hanê. Çi ji yekîtî niştiman maye? Yekîtî niştiman xwe parast yani di dema Celal Talbanî dixwe neparastin di dema Bafil dixwe niha malbata Talbanî maye û derdorê wan û ev bercewendî perestiyê ku li derdora wan. Heta malbat jî Lahor û Bafil bi hevketin û hevdû jehrî kirin û hevdû anî firinkî yani. Yekîtî niştiman nûnerê wê serokê wê Bafil Celal Talbanî hatî wê Kurda li hevdû bînin. Yekîtiyê çê. Bi enekesê rûniş na. Bi pedekesê rûniş na. Bi Partiya Pêşverû a rehmetiyê Hemîdê Hejder na Partiya Pêşverû hinek navgokî nav de heye. Bafil were wan hevdû bîne. Baskê Salah Derwîş û baskê Ehmed Slêman Ehmed Slêman li gorî agahiyê gihaştine me nêzîkî dixwaze xwe bi PYD û PKK re xweş bike. Salah Derwîş jî dixwaze kesayetiya Partiya Pêşverû biparêze. Ev nakokî di navbera van baska jî de heye ama bira Bafil wer wan bi li hev bîne. Ev jî nebû. Ka yekîtî ya viya hatî yekîtiya çi çê bike? Hatî PYD nûnerê PYD Salih Muslim û nizanim kî û ji xwe ew Mehmûdê Reş ê ji Kobanê êkêtikî û Mazlûm Ebdê anî cem hevdû. Mazlûm jî nebirî ceman. Wan anîye avahiya Qesedê baregeha Qesedê eger yekîtî hebe dixwaze wan li hevdû bînî yani. Demek nakokî hene. Heya çi derece kûr in, heya çi derece giheştê qunaxa qutbûyînê
يعني خویای بافل طالبانی نونری یان جی شاندایا جمیل باقی که توازوان بکی نحبدو جبو وان بکی یک هموکا دبن باسكي بككيده بكي يك پرچه يك كتله يعني از ببيرنجي هاني لمسألة دنر مديت يعني وجديد كو جلي عسكري الخاكرية بافل طالباني جلي عسكري الخاكرية ميرو شنغا كركوك تسليمي قاسم سليماني وحشد شعبي كرو هاتي يجمرو روجافا باريز مراسي از بشكل مديا PKK دز ولو غريا هناك نوتشا ديتين يعني نوتشا اب يك نوتشا كي كو دما مظلوم عبدي حالا ده 1020 مظلوم عبدي دما دچ سليمانيه لاهور شيخ جنگي وچاغي هفسروكي ينكبو وچاغي هفسروكاتي هبو يعني دناوا PKK نيرومينه دناوا يكيتي نشتمان نيرو بون يعني هر دوشي بافل ولاي APV لاهور شيخ جنگي هر دوشي هفسروك بون مظلوم عبدي وچاغي او هوار نيوز جيفين وچه هاني بلا فكريه وچ دبيجه نقاشكي براتي لاهور لاهور طالباني جناب شيخ جنگي وبيرنجي هان ابدا 1020 بريوي دي سال دري هوار نيوز چ دبيجه ابهين وچيكي ده 1018 دركتي مها أغسطس مها طباخي دبيجه كو داخوانيا لاهور شيخ جنگي دبيجه شنغال نكتي بندستي داعشي اللي هاتي تسليم كرن يعني بارتي ديمقراطي كردستان ما بستاويجي اوه شنغالي تسليمي داعشي كريه اف دي مديا ابوچياده ده 1018 دركتي تيكليا يكتين اجتماعا و تيكتيا يعني اف تيكليا انا ببقلك جرب حصاوي كري اشخوا يعني يكتين اجتماعا آليكاريا PKK كري جبو بيوندي ب رژیما حافظه صدر چه بکن اف جمیل بایک جید بیجه و عبدالله اوچلانی جید بیجه یکمین ریخستنا که بو آلیکار و پشتگر که تکیلیا PKK برژیما سوری رو چه ببه یکی تین اجتماع و جلال طالبانی بو به ریخستن فلسطینی جیره به ویرنگی لیف تکیلی داوی دولو خرابو چوا خرابو هوای ev rojnameya serxwebûn hejmara Temûza 1983 rûpela 21 PKK eşkere divir eşkere li vir PKK nivîsandiye ew hindik ez ê wêneyê wê ji were bişînim hûn dikarin vegerin erşîfa serxwebûn PKK dibêje yekîtîn îjtiman hêza yekîtîn îjtiman اندامزرینەرê PKK و endamê komîteya wê ya navendî digel şervanê me İbrahim Bilgîn yekîtîn îjtiman ew kuştin resmî û dîrekt vê mesela hanê dibêje di 1980 dîsa protokol bihev digel hev PKK û YNK datînin dîsa pevçûn çê dibe kabsa deqakî ez ê ji wer vîdyokî پێشکەش بکەم پشتڕمێ دەرکە vegerin dîroka têkiliyên YNK û PKK. PKK, I think, is provocating. PKK is denying the right of the Kurdish people and harming our cause. Look, PKK is sometimes inviting Turkish journalists and show them that we have here inside Iraqi Kurdistan our basis to tell Turkish government we are here in Iraqi Kurdistan to persuade Turkish government to attack Iraqi Kurdistan and then to disturb the relation between Iraqi Kurdistan
And Turkey, you know, we are now receiving all kinds of support and assistance through Turkey, and then Iraqi Kurdish people will be prevented from this kind of assistance, and then this will be a very good support to Saddam Hussein. By the way, we discovered and we have documents proving that PKK is dealing with Saddam Hussein since 3 years, and they were supporting them, and they were coordinating with Saddam Hussein's dictatorship against the people of Iraqi Kurdistan. جلال طالبانی به زمان انگلیزی جامعه دبیجه PKK رخصنکی پروفوکاسیونا چیده که و تیکلیه و رژیم عراقی رهیه و روشنموان بیانی به انگلیزی داخل جلال طالبانی جا وقتی دهات جمع سروک PKK دگوت سروک آپو حوال آپو و کردستان دریا PKK در ازگار بده ولدبر دنجي دقوت اوجلان دينه يعني جلال طالباني نينا جلال طالباني صاغبو حمو كسبه بيراهاني اف كسي كو جناوا PKK جي قطبونه كنت ناوا PKK دي هنا يعني صالح ده هزاري دي چاوا PKK ايريشي يكيتين اجتماعان كر ناكوكي اندنا براوان ده حتى PKK ده هندا خويانيه خود دقوت كو هیزن باشورین کردستانی دناوا کمپلو آن آفنا تاوی دنه ما بس تاوان پی یکیتین اجتماعان بو دو قناغک یعنی تیکلیه دنابر هر دو پارتیا ده تیکلیه نبولو گنی بون چه یکیتین اجتماعان و PKK دگینه هفدو یک تیکلیه بر رژیما سوری ره دو تیکلیه بر رژیما ایرانی ره سه دجاتیا مالباتا برزانی و دجاتیا PKK ev her tiştên sereke ku wan digîne hevdû ev her du grûp ê siyasî ku bi rastî zerar û ziyan yekîtîn îjtiman jî zerarek û ziyanên mezin gihandiye doza Kurd hîna ji serdema şêst û şeşa ji çîroka Ibrahîm Ehmed û heta roja îro û çi ji yekîtîn îjtiman derketiye goran moran tevgera ciwanên nû nizanim çi binavê reformê wilo kulturekî faşîst li hemberî malbata Barzanî û PKK yani rehend cemaeta rehend nivîskar dibin rewşenbîr dibin ana tişên di nava ew şehswar ew navî wî çi ye vê ku rexsnawî nû heye min navî wî ji bîr kir şehswar û ji xwe goran jî tevgera goran jî medya wan hemû bîya PKK ji xwe zê niha behsa medya goran bikim ku di mijara piştî vê mijara hanê mebesta min ji vê axaftinê ku hatina bafil Talibanî a jinişka bi wî şêweyê hanê Rojavayê Kurdistanê yani ez xêrê tê nabînim yani tiştekî wilo berbiçav eger xêrekî yekîtîn îjtiman hebana wê li Hewlêrê hebana wê li Duhokê hebana wê li ser Zaxo hebana wê li ser Şengalê û Kerkûkê hebana ê ku bi kêrî Başûrê Kurdistanê neyê ê ku PKK li Başûrê Kurdistanê xurt bike ez behsa yekîtîn îjtiman û wê wekî wê werin hundirê Rojavayê Kurdistanê PKK hezar qatî xurt bikin yani xêra wan xêra yekîtîn îjtiman ji Kurdê Başûrê Kurdistanê re nebû wê ji Rojavayîya re ji xwe wê nebe em biçin mijara dawî مامۆستای هێژا تێکوشەرێ قەڕاسە تێکوشەرێ گەورە لەهەنگ قەهرەمان سەرۆکێ PKK بەرێ برێز گەنەرال موراد قەرەئیلان هاتیە di kanala televizyona a tevgera goranê hevpeyvînekî berî çend roja çêkiriye jêr pirsa şandine ew jî wilo vîdyok şandî û ji wan re montajkirin û dexistin yani tiştên wilo bi rastî wilo balkêş û girîng min tê de wilo nedît
هناك خالين بتشوك هنا ولو أزيل سربع آخر وكي برسف يعني أنا ونفجر لوي هفيبين جوني ببينن هفيبينا قرائلان وداخو يعني وي د وي هفيبين د بس نتفجر قران د وشورشگری قراسه وشورشگری گوره نچیروان مصطفى نشیروان مصطفى قرائلان بس نویدده و دبی خطاوی راسته ونزانم چه باشه خطاوی راسته دیمکی ده هریما کدبن کنترولان نشیروان مصطفى ده دما اف هر دو شهیدین کردا هر دو کادروین پیشنگین پککی هاتن کشتن دیمکی نشیروان مصطفى تشتکی راست کرد برز مراد قرائلان دبن دوی هریما کو نشیروان مصطفى تید دستهلاتدار بو برپرسی عسکری اینکی بو از هر دو شورشگر هاتن کشتن کوه چاقی دما وانا هاتن کشتن دما وانا از هر دو شورشگر هاتن کشتن مراد قرائلان کادرو کی نورمال بود نابا پککی ده نه کادرو کی پیشنگ بوجی یعنی مراد قرائلان کنگره سیاه حاضر بویه لیکن کنگره دواجی حاضر نبیه لگوری آگاهیه من اگر از شاش بم حواله جمال جمر سر راس بک جمال د کنگره چارا د نوبا جنوب بی اندام کمیتا ناوندی یعنی دما اف هر دو شورشگر هاتن کشتن لسردسته یکی اجتماع نشیروان مصطفى جي دناوا يكيتين اجتماع دبو وهريم ادبن عسكري نشیروان مصطفى بوجي بس نويد بس دبي خطاوي راست اللي هنا اكتيف نبي وان بهيفي نبي اكتيف جا وقتی گوران اكتيف في الامريكي ما گوران كي گوران چي جماوري يكيتين اجتماع شخور بريه قد كريه جماوري كسكي روشکی جوجا ودیتیش پارتی دموکرات قطبیو تبلی تفگرا گوران بید işte کلو من نبیستی اگر هبش بر بیشن یعنی گوران هم پیشه و رقیبه کیه نه رقیبه پارتیه رقیبه یکیتین اجتماع به اگر خطا نشیروان مصطفى راست demek جلال طالبانی خاره چنا به هر دو خطی وان راست بن حواله جمال دمات پس نه یکی ده demek ki kever daveş edin. وجبر ko her du jiş hafdu qutbune. Her du jiş hafdu qutbune yani mesela ne diri xistin cedane. Ne ku mesela turab damat raxnel PKK اللي peyde bike yanci damat raxnel PDK bike tüpesni PKK dedin ne uluyi yanci tersivi raxne لPKK بك demek ki تبسني PDK دريخ سنين جدا شهدو قطنا بوينا اللي فانا شهدو جو قطبونا وهفدو بيس كرن وهفدو ما نائب راته يعني ده حزار ونها ودها ويازدا وأفنا كوكي وشرو بلشونت نابرا نشيروان مصطفى وجلال طالباني ده شانين سري هفدو بوخي هفدو درخصن الميدان يعني خطاوي راست demek ki خطا ايدنجي قواره بيجي ما مستلي مثلا يعني كان بنرن بالسر مجارة يعني قلب تشتولو آخذي مراد قرائلان كان في مجارة هاني بنرن بيشد پرسکریکا اساسی اوه ده سالین بهوری دا به تایبت پشتی شر دجی داعشه دا ده هرما روجلات ناوین دا کرد درکتن پیش و دولت ترکی جوه ترسیا yani tırs و خوف vera çevik ve Kürt bibin devlet ve Türkiye parça bibi. Bu peşiya ve bigre konsepteki nuj bu xwa xisbin bidyare. Ev konsepti nu hineki bi hişmendiya Osmaniya nu şuna ku Türkiye çuk bibe gerek milli hakkı Türkiye bu
حدود مساق ملی وسا داگر بکه yani konseptek wisa devleta Türkiye xisbin biryare. Ew çağı me vaya be esası Kurd ji bo xwe xeter dibîne. Bi vê re got pirsgirêka beka yani a dahatî gelekî baş hevalê Cemal enizan yani eş te bawer bikim ya ez berpirsa PKK hêlîn omîd bawer bikim. Hêlîn omîd dibêje niha tu dibêje dewleta Tirk nahêle. Naxwaze dewletekî Kurdî çêbibe. Ditirse dewleta Tirk ji dewletekî Kurd ditirse. Ji statiyekî Kurda ditirse perçe bibe. Ev yani معقولم تê dikeve aqila. Baş hevala te hêlîn omîd dibêje Amerîka dixwest dewletekî Kurd yan jî tiştekî Kurd li hundirê Rojavayê Kurdistanê çêbike û bi PKK girêde. Lê me nehişt. Ev hêlîn omîd dibêje baş kerem bik bersivayê bit. Ya hevala te rast naaxive ya tu rast daaxive ya dewleta Tirk rast daaxive. Çîne hûn hemû rast daaxivin. Yek ji we derewa dike. Kajakiyê dibe ti eşkere bike hevalê Cemal. Wilo nabe yani. Yek ji we şaş. Dewleta Tirk êrî hala bavêrin dewleta Tirk derewa dike. Dewleta Tirk şaş. Dimîne ti û hevala xwe. Hêlîn omîd. Yani em fêm dikin dewleta Tirk li dijî dewletekî Kurdî li Efrîqiya be, li Latîn Amerîka be, li kî derê be bes hûn çima li dijî dewleta Kurdî rawestin? Ne ez dibêjim hêlîn omîd dibêje. Berpirsa te, hevala te, kadra te vê meselehanê dibêje. Hûn çima li dijî hewldanên bivîrengî eger hebil cem Amerîka planekî bivîrengî. Amerîka hevala te û hevala te diparast di Rojavayê Kurdistanê û heta roja îro. Çek û sîlah dida we. û Amerîka dizanin hûn li Rojavayê Kurdistanê desthilatdar in. Dizanin we dibîne û nas jî dike. Ja hûn kîne hûn li hemberî planê Amerîka bibise. Amerîka eger tiştek wî hebana Amerîka niha bixwaze hevalê te ji Rojavayê Kurdistanê derxîne wê derxîne. Tu nikar tiştekî jî bike. Mamoste, hevalê hêja, hevalê qeras te Murat Karaylan. Kalam em guhdar bikin em binerin bê hîna çi heye. Di xurçikê mamoste. Niha piştî ew çalakiyên ku bu HPG li Mêrsînê pêk anî û şûn de di navbera Selahedîn Demirtaş û HPG de hin nakûkiyan dihête dîtin. Gelo ev nakûkî ne yan jî bi tenê cudahiya nêrînan e? ne nakûkiye. Yani dibe ku nêrîn hinek mijaran da cuda bin fakat nakûkî nîne. Yani Selahattin Demirtaşî berhemekî va têkoşînê ye, beşekî wê ye. Ji xwe ji xwe wisa dibînê. Yani ev camia pir berfere he. Dibe ku hinek nêrînê cûr ve cûr tê hebin fakat ji bo doza azadî û demokrasî yekdestî jî her vê hebe ye. Di va çarçevê da ez dikarim bêjim tin nakûkî nîne. Rast e hem şerê taybet ê dagirkeriya Tirkiye û hem jî gelek haliyê dîn nav muxalefetê de cihane dixwazin bi kar bînin wekî hinek cudayî hey wek bikin nakûkî wisa kûr bikin di va derheqê da hikûmet jî hewldanê xwe hene û muxalefet jî hewldanê xwe hene fakat vexsê de çi encamê nika bigirin em nas dikin her kesî û vê gelê Kurd di va serdemî girîng da yekîtiya xwe biparêze, yekîtiya hemû sazî û rexsînên Kurdistanî di Bakurê Kurdistan de vê pêk bînin bi xurtayî di va serdemî girîng da ve helwestê xwe pêş bixînin tev dostên xwe
ترکیه دموکراتیک خواز و چپ وصف اراده بونه که رابر کنه کس نکنه به پارچه بکه و تو تشتکی ورجی نابه یعنی به گل مل سروی اساسی گرانیا خواه و اراده بونه خواه ده بجارتن و داجی رابر بکه اره نابراوی و صلاح الدین دمرتاش ناکوکی چنه صلاح الدین دمرتاش برهمکی وی تکوشینه بشکیش وی تکوشینه و اوجی ذاتن صلاح الدین دمرتاش خولو دبینه و خفتنا قرائیلان گهدار کر و تماشا کر اف بلگه ترکار دبیجه اف داخویانی یا مراد قرائیلان اصولو فهم دکم جه ترکار دبیجه ویا حواله می اویا موی چه کریه اویا وشوی شیر دبیجه جوی وش ترکار دبیجه اگر اون چاوی ولی یونوی تیخن شونا ما و بین تیکن جه ما ويل بكن لهمبري ما هو النكارن أبيا يك جمعية يعني وكي كشتركات بيجوا يتحبسيت بهيلن دو زنداني دو بهيلن يعني عندامي رخصني كاد برهمك اي بيتي كشينا هاني يعني دا خويانيا مراد قرائيلان يعني دو بلغي خورت لهمبري نه پشتگیری صلاح الدین دمرتاش دکه لهمبری صلاح الدین دمرتاش از اولو فهم دکم آنا جه ترکاره ترک برحتی دی بجند به و مراد قرائیلان دی بجه تو برهمه کی و تو به تکوشی نوانه و تو بشکیه و تو خولود بینه گلو تو خولود بینه صلاح الدین دمرتاش ما مسته صلاح الدین دمرتاش دبی صلاح الدین دمرتاش برسفا ويبدو أسلم قريه برسف بده استخمين جمعي برسف بده سر ميرك سر انستغرام ولا سر تويتري اكتيفه وي برسف بده وي برسف نبلكي داخو يعني ده وين هناك هالوسطا دبن هالوسطا صلاح الدين دمرتاش لهمبري PKK ومراد قرائيلان ويد اگر نه سبب دسبه اگر نه دسبب سيسبه و دیار ببه به چه شیوهی دیار ببه به چه شکلی دیار ببه میجی رازی یا نرازی به چه منطقی به چه آوایی از ویا از نزانم لی استخمین دیکم و برسفا صلاح الدین دمرتاش لسر داخویانی مراد قرائیلان اوی هبه و گرک هبه يعني و گرک هبه حتی مجارکی دن حتی دمکی دن حتی هفته یکی دن دناوا خیر و خوشیه ده بمین ژیان bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve, dibêm ji pirsan netirsin.